Anyang aki din! Uncle Bansyong, naragsak kayo ka raw. Tanabalaw ni Nana Lorena. Na, tagkatawa kayo din ni Uncle. Apay ko man nabalo ni Nana Lorena. Sa anak ba't kide naragsak? Gaputa na tayong di asawa na. Naragsak basit. Gaputa maipalapal kaun ti panagayat ko kayong kuana. Ay na Uncle, kasla milagro laeng ang mapasamak tayo ta. Kanya! Wan Uncle, kasano nga da mga yatking ka? Kahit inlaklakay mo ti manok laeng ti aprosa Uncle. Ay na, day takit di ti pangkitaan da anapudnuak nga gayat. Kita man nagititarakin ko ang manok with tender love and care ko naman. Ay na, ala, wanan Uncle. Auntie Lorena, umay nakakano pa siya rin ni Uncle Bansyong. Anya, Wen auntie, gaputa agayat kanukan ka. ay unay kan Eva. Awan pa'y ti makabulan ang napalabas sipod pimusay ni uncle mo. Day takit din ti bagbagam. Ay na, pasensya kayo na auntie. Day tamat ngamin ti mangmangag ko at chismis. Ay na, di mon ikaskaso day ta nangag mo. Chismis laang day ta. Ang kasanunupod no nga agayat kan ka auntie. Kas itinako na, makabulan laang tinapalabas sipod pimusay ni ulitag mo. Kaya't nasawan, awan ti panawon ko para iti baro nga ayat. Gaputan nila ang uncle mo ti ay-ayat. Ikaw, tulungan nakman iti parikot ka. Apay, anya launa eti parikot mo, tataban siya. Agayatak nga ron kini Lorena. Ngumjak amaw no kasano nga arbag. Ay na, si kamot, tataban siya. Awan pa'y ti makatawan, sipod pimusay dede asawa na. Day takit din ti pagbagam. Kahit anya nga ron ti mabalin ka, no agayatak at talaga kinkwana. Tataban siya. Ang mga no panunutan na agungundawayam ti pan nakabalo na. Urayom pa'y nga aglabas ti mano atawan asak ba'y nga agaram. Agasam man na'y tatawan. Mabayag aray ta. Ang mga noon na andakaon. San aya mabalin ti makadumingaw. Sa bagay, no talaga di mo mailumang ti panagayat mo kankwana. Sige, ipalapal mo nga rodan, tataban siya. Bareng maisalat. Uncle Bansyong, asidagtan, ay balay da Auntie Lorena. Troy, kanakan. Nay, apaya kasta ti Jaryo, Uncle. Troy, agnervyusak mo tayo. Kaslajak gaya maiturid asang Gwen Lorena. Uncle, Agsubli talangin si Troy. Baliwan tamanin tumay. anya, Uwan Troy, agnervyusak ka talaga. Kaslajak makasao, intun kasangok ni Lorena. unay ka na Uncle. Sinangsang atta, ti mano abantay. Pinagbagka na kiti nakadagdag sen abagas kun kamutay. Ako nam nga isagot mo ganyan ti Lorena. Ngamita, agsubli talaga yam. Ano sa munak anakan? Mabainak gayam kini Lorena. Ay, agtigir-gira kang kapoy tinervyos ko. Ang mga no, maisbuak di ti brep kan pantalong ka. Ay, karo anak kababain kang kuana. Anya, Uncle Bansyong. Di yung ibagang ay subli tamanin da ito awit ka. Ay, kit ano sa munak anakan? Sana balay, tanapig sa pailang ni tatumag mo. Ka, no ibati ta dito, sayang lang. Anya, iba ti talaang dito, Uncle. Bareng nanti Lorena tumulaan ti makala. Kasanon no sa bali ka anakan. Sayang, ay alala. Anong sa mo na baggatan? Sa nabalay. Aggatang akto iti may sa atubay tao. Isuntok titangdan mo. Anya. Ne, naangir siguro dahil talut-luto mapansit, Troy. Di mo matan ikiwar. Rikaw, Abay,
Kasla na unagbatan ti pampanunutom kami. Ay, pampanunutan nga ron ni Uncle Bansyong, pare Ricaw. Ha? Apa ni Uncle Bansyong? Kaslamang luko nga ron. Kinadwak na minsan nga daw. Tako na nga ipudnunan ti marikrik na kanyan ti Lorena. Ngumidadda kami ni paraangan dan ti Lorena. Nagbabawi kini. Anya? Saan na timuloy? Saan nga raw, pare Ricaw? No kaano pa yan nakasangpag kamain? Saan to nagbabawi? Binanog nakla nga nagbagbagkat iti pasarabo na kumakanyan ti Lorena. Yan. Kunak mo't ngamin asaan nagdardarasudos ama panijay. Anya nga tinapasawak. Nagbambanog kayo lang asimangsang at ija balay da Lorena. Yak mo man iti dayjay nga Uncle Bansyong. Kasla ubing no kumaraw. Ay kat, ano sa mo na tro itangkel mo. Ngam, naya, di mo tultuladan. Ay na, awan ti planok amang idol king kuana, paray. Kat no palpalaran no daduma, makapasar. Anya laki day. Eva, manglukatak iti pakanak. Kat si kanto ti katulunga. Talaga, auntie? Wen, isupay man apaka kumikumak tani. Masiksikuranak nga agigyan laang dito'y balay. Ay, uwan, auntie. Ngam, amangan no mabangkrap. Amangan no dagiti kakaan nakammat laang ti mapanmangan kat puro utang. Ay unay kan Eva, saan pa'y anang rugrugi? Day tabangkrap kit din ti bagbagam. Ah? Pasensya kayo na, auntie. Ngam amumatan ti ugali dagiti kakaan nakamadaduma. Ija balay mo ti pangananda. Ay, jakam mo kadagijay akakasinsin mo. Restaurant samot ti panagkitkita da iti balay ko. Ay na, naingimas mat nga minakanayon ti si daan yo, ante. Iso kay kayat na. Ti kunam kit de, sadot dalaang dagijay nga agluto. Day talamangan ti amuda nga aramidan. Anya lakit din aya. Tatabansyong, di ka ngamin agbarbartek atap no magustuhan na ka ni Nana Lorena. Mapukpukawan akmit tayo ni tinamnamari ko. Ang mga no di nakayat ni Lorena. Di mo pa inararam, negatibo at dagos ti bang panunuto mo, Tatabansyong. Mabainak ngamin nga agaram. Ay na, tarakyam ngamin Tatabansyong. Awan, ano agpatay-patay ka? Adon, ti makaunakin ka. Nang runa itantadan negosyo na apakanan. Kastaya. Wain, kit saan na maliklikan nga adan to dagiti lalaki a customer na. Kit agaamudan to. Sapay napintas pa lang ni Lorena, Tatabansyong. Ha? Ang mga nuwatan to makasirpat king kwanay dyan. Ang mga nuwadan mang kuldi-kuldik, iti sikat na, Tatabansyong. Ah, unay kan Rico. Masaksakitan na kingarod ka na kita ngay bagbagam. Ay na, agkunay ka kaminin, Tatabansyong. Saan lang apursaw? Inton maunanda ka manay, kundi sa noong kanto manay nakasla, nagpatinggan ti amin na banag iti biyag mo. Anyan laki din aya. Inturtured kon ti imay Lorena. Gaputa, jakon maitured nga ilimad ti panagayat ko. Anya? Wen Lorena, patsyam dagiti ibagbagak. Ay nabansyong, si aasawa, kan addaan akon iti anak. Agbiro kalatan iti balasa. Sana bali ata balo kamot Lorena. Nawaya ka nga agayat manan. Anya? Wen Lorena, agayata ka talaga kin ka. Ay napasensya kan bansyong. Ay ayatak day ti asawa. Katawanan ti plano kung agayat manan. Ngam natay matan day di asawam. Anya pa lang ti manglapod kang kangay nga agayat. Isuasong batan nakit din, tapno agasawatan. Anya? Wen Lorena, sungbatan na kon. Saan ka ngagbabawi ti danak? Kun,
nakasaganak amang ikasargan ka. Ado, dagiti taraken ko adingwan. Di ore man, maminduatang agkasar. Ha? Ay nabansyong, uray taraken mo amin adingwan, awan bibiyang ko. Kano agayatak man, saan na sika? Agpili ak, itilimpyo ang lalaki. Limpyo ak mo ti Lorena. Dua mo't dagiti matak. Dua ti abot dagiti agong ko. May sa tingiwal ko kan dua dagiti lapayag ko niya. Saan atin na impisikalan ti kayat ko asawan? Ah, Ti galad mo, ti dakdakamata. Saan akasken ka nga inuubing ti panunot na? anya. Ngay, agmurmuryot kayo manay, Uncle Bansyang. Ha? Kunamlan no asino tayo siya Lorena. Uncle, Kunamlan no nakapimpintas. kunam idi, isaw, ti kapintasan na babae para king ka. Ita, kasta manay, dagiti sa uyaw, Uncle. Ah, Ay na, Uncle, di ka mauawatan. Ay ayatem ka di talaga ni Auntie Lorena, wano saan? ha? Ay, taroy. Ay, ayatak nila Lorena. Masairak lang iti panagsasaw na kanya. Anya laki din na yan, Uncle. Kasta talaga ti agaram. Ano sa inyo Kun baliwam ti pamayam nga agaram. Ang mga no di na magustuhan ti panagsasaw. Anya, kat numayat mo ti pamayak nga agaram, ti kunam kide, agpangpangina day ja Lorena. Oho, kunam lalo asino. Ay na, Uncle, saan kayo amawatan? Ay ayatin niyo unayaw ng negatibo may tibagbagayaw, may papankin kwa na. Ay, yan niya laki day, Uncle. Ne, apay nagsubli ka manen, Bansyong. Anya pa'y ayat, ti kayat mo nga ibaga. Ay, kasi ti sigod, umay ka manan armain. Ay, talaga adi ka makauawat, Bansyong. Imbagak lang arudan ken ka, asaan ka nga ayatan. Aginggat dinak aklunan, di ka sardengan nga armain. Oray agan ano ka, talaga asaan ka nga ayatan, Bansyong. Ngamin, awan at talaga ti mariknak a panagayat ken ka, nga oray may sa porsyento. Anya, Wan, iso apang nga asim ha, di kan agsubsubli ditoy. Disturbo ka lang. ay agsubli ak Lorena. Gapot ka kayat ko nga ipakita, asa anak nga agsardang, amang ipanagnag iti kinapudnukin ka. No retreat, no surrender ako nada. Ay nabansyong, pangaasim ka diya. Amangan no agbutang dagiti customer ken ka. Amangan no mabankrupt ti restaurant ko. Gaputa mabuteng da, di ta pa nagrup-rupam. Anya, Talaga aloyal kan ka ni Uncle Bansyong, Auntie Lorena. Ay, Apay, diyo ka di kayat ni Uncle Bansyong? ay na, asino kumamot nga iti mangayat iti dayja a tao. Kano kas laarak ti pan nakadanumnan. Ah? Apay nga katawa ka, Eva. Grabe matday takas laarak ti panakadanom na, ante. Katuan mat, kita man. Tunggal umay dito restaurant. Kasla saan nga digdigos. Uray kumaan no saan nga atidog ti buok kan barbas na. Ante? Ay marurodak. Amangan kit dino agbuteng kan kwa na dagiti customer. Awanton ati mangan dito restaurant. Ay na, da kayo umat, ante. Saan ama pasamak dayta? Di kay madanagan. Mano adara sa na nagsubli-subli ka diyan ni Lorena. Yung isulat tamad nga isaw. Wen nga raw, Uncle Bansyang. Nung nga isardeng yon, ti agaram king kwa na. anya, Wen, Uncle, tanay. Imbaga na mutin ka na kayo, di na kayo kayat. Mangrik na kayo mutin na, Uncle.
Ha? Un nga ro tata, kasla ka asi kayo lang, agsubli-subli dyan na. Ah, ay sana ka maupay. Agar maklata, aging nga awan makitak nga asawa na. Ngam siyak mo titaktakin yung uncle. Siyak pa'y tinakakasing agbagbagkat ka na kitinagadwa pasarabo yung ingwana. Kasano nun ni pare Rico gayam tayayatin na? Anya? Agpanunot kayo ng uncle. Ay, sana babalay. Sakla ang timang tagik ko iti panagayat ni Lorena. No kasapulan nga ala iti dinarasan, arabida kon. Anya? Ho! Anyan. Nagturid kayo mutin nga mangibagay ti dayta uncle. Kit ultimo karabasa nga isagot ko itar armanyo. Di yung mabagka. Anya laki din. Ay, bigbigat, ngam sikat ti kaunaan a makitak dito'y restaurant ko, Bansyong. Ay katuan a Lorena. Tapno siyak ti umuna a makitam. Di ka mang singa, Bansyong. Bisi ak. Awan panawon ko a makisaritakan ka. Di ka din agungit, Lorena. Ismail. Hey! Makapabwisit ka. Talaga ka di atinak mayat, Lorena. Saan nga rod? Narigat aya nga awaton dayta. Na, di ka kung kita! Di nakbastusan! Lorena. Anay ko. Anay, bimukol santi natamaan. Intimpakul mo kanya. Impang ormo mutin deta aklaw ti bulalo. Dayta ti maganab mo, Bansyong. Di kan tumangamin makaawat. No imbagak adi ka kayat, talaga adi ka kayat, iso adi nakbastusan! Ay, tawanan uncle. Di ka man kumanatawa, Troy. Ala, agawitan. Ha? Pinang-or na kamutin ng ti Lorena itaklaw uncle. Kat, apang aron akatawaan na. Ay na uncle, no dimngag kayo ko mga men. Saan na napasamak dayta kada kayo? Ken apay ngamin amang kuldit kayo. Iti pa'y sikat na. Oh. Agin lang da niya, Lorena. Kayat nabot lang. Oh. Ay na uncle, saan ngamin amay parbang tinarami diyaw? No imbaga na adi na kayat, huston, di yun ipilit ti bagiyaw. Kitaan niyo man, pinang-or na lang dahil muging yaw. Malawanan. Huston. Di na ko katawaan, Troy. Agawitan. Sakit ang timugin ka. Agat bulalo pa yung tibanok. Oh. Ay, nyalaki, di ngamin uncle. Una yung mga minan dahi nga ayat-ayat aya, makapasakit gaya mitirik na. Ay, kaasi kayo pa uncle. Huston ko nakmatray. May saka man. May talamang sutil tamo. Alawa na rin, pasensya kayo ng kalbansyaw. Kasta gayam ti epekto ti mapaay. Naungay, kas kada agmumuryo. Agasam man, ante. Sure hit kayo, mat. Anya sure hit. Kano na minsan lang nga pinang-oryo, natamaan adagos timuging ni Uncle Bansyong. Dagulit mo't ngamin. Imbagak lang nga ruden nga awan apulos ti mariknak a panagayat ken kuana. Ipapilit na pailang ti kayat na. Mayat gayam tikas jay ano at dadagulit, ante. Panguran iti aklaw. Kitaan nyo man, rimwar adagos ni Uncle Bansyong. Ay. Jak imbaga atuladam tinaramid ko, Eva, ah? Ante. No adagarum ken ka, kat di mo kayat, kasaritam lat ti tinasayaat. Ipakitam lat ti respeto ken kuana. Tapno nasayaat kalat ta ken kuana, nga oray di mo awaten ti ayat nga idatdaton na ken ka. Mawatam. Wen, ante, kun kunak lang dayjay, Ket agyaman nak, iti pamagbagayaw. Iti kalman na nasabat ka, at aimat mo nga ugot ti kamote mare. Sa ita nasabat ka, ugot man ang tiimat mo. Ah?
Ang mga nagsabat na intun bigat kat ugot man ang timat mo. Ay, gagangay na amare. Awan nga min trabaho kita. Iso nga anusan mi akin nila kay ko ti agsid sida iti ugot ti kamote. What? Manumeten alawas akas to kanayon ti sidaan mi. Ay, una yan, Mare. Agsapol ka ngamin iti panggedam. Awan mat nga rod ti agayab, mare. Rumor ka, Mare. You go out and find a job. No talaga trabaho ti sapsapulam, sika ti mapanagsapol. Saan kit di ati trabaho ti mangsapol ken ka? Ay, wento, mare. Ay, anya lagi din. Taan anusan nyo latan ti kastabiyag, Mare. Manggad ka. Saan mo nga ururayan lata nga adda maapit nila kay mo ije banggag na. O na yan, kastoy abiyag. Ha? Bigat, aldaw, malam, ugot lata ti kamuti ti sidaan. Anya ngay nga rod lakay. Aganos ta Awan mat nga rod trabaho kita. No ngay, mangsapol tamat iti panggadan, bakit? Tapno saan ta kumaamang namnamay ti apit iti bangkag. Lakay. Kasano ngay, no, panagaapit kat maranaan tinalaka apresyo tinatang. Ay, awanan na. Alawan, manggedak lakay. Mangsapulak iti pagtrabaho. Nasayat no kasta. Awan tinasayata mapasama kiti biyagta. No at datalatan iti balay ngagtugtugaw ngagmalmalam. Magichis-chismis iti karuba kas kada no nyapay dita. Nyalakit din. Ay, naimbag ka ba, Mare? Makita ka na kaigam iti may sa kilo a karne. Ha? Taapay anak ko ng day tamare. Nakunak dayta, kaputa tunggal masabat ko ni Dina, ugot ti kamote ti imat na si Danda. Anya? Wan, iso ako naimbag ka pa'y tada karne nga imat mo. Awan samot namin trabaho ni Kumari Dina itamare. Ay, awan. At dalang ija balay da nga agtugtugaw nga agmalmalam. Numaburing ijay ay soas makikaaruba. Mabanlang makimarmarites. Sana all adi. Ha? Anya sana all nga ibagbagamad mare? Sana all? Awan si Dan nakastagad di? Aha! Diyos mio marimar. Ay, sika talaga. Ang mga nuada mabalin mo apang irekomendaran ken kuha na mare. Tapno agtrabaho man. Gantap no saan lang agan anos iti ugot ti kamote iti naldaw. Padasak to asaludsudon ti boss mi iji grocery a pagtrab-trabakwak. No agala da pa iti trabahador mare. Ay, wan man mare. Si kanton ti mangibagagan kuha na bilang laan. Naimbag ang bigat yung madam. Kastamat kan ka, Ira. Naimbag bigat mo. Nagsapa ka man ita. Kwa. Un madam. Nasapa ak taad ako makayat ko sa ludsudan kada kayo. Ha? Anya dayta? Ang mga nagsapol kayo pa iti agtrabaho. Apay, adag sapsapol iti trabaho. Adda nga minti kumarik nga awan trabaho na ita madam. Ang mga no kaya't yung alaan tapno agtrabaho mo diti grocery store yo. Maruntawin na. 35 na madam. Ala. Ayabam inton bigat tapno ma-interview. Kat numayat, mangrugi matlaangan inton bigat. Mare, rabin papanam ngay. Mapanak di tabalay dadina mare. Oh? Bakit? Apay? Inak ibaga kan kwa na ano kayat na ti agtrabaho o may iji pagtrab-trabaho ak inton bigat tanak kasarita kung ti akin ko iti grocery. Kasta ka di. Ay, katuan Barang magagat nga agtrabaho, ta para madlang ka dakwada nga agasawa da ita.
Wud nga rod mare. Maalang nga rod labsan ka pa inakon. Wud mare, nakasarita kundi aking kuko iti grocery a pagtrab-trabawak. Kat naku nana, ano kayat mo? Umay kay jay inton bigat tapno agsarita kayo. Kasta ka di, Mare. Ay na, agyaman ak unay Ala, awan anyaman na ka di mare. Umay kay inton bigat. Kalpasan ti panagsarita yaw, mabalin mo siguro ti mangruging agtrabaho. Wan man nga rod, Mare. Ayun gayam. Kat manungay ti sweldo yu gayam ijay. Minimum amare. Isu na laang tadabay ti overtime. Ay mayat man, Mare. Wan mare, isung umay kay jay. Sigurado ang magustuhan. O sige, Mare. Umayak inton bigat. Naimbag abigat. Anya gaminan tinagan mo? Naimbag abigat yumat, madam. Di natuto, tinagan ko, madam. Anya? Di na natuto kasta ka di? Ni Madam Met, di na toto laeng, madam. Saan ang natuto? Kunaklakit din. Ala, nakita mo ti trabaho dito'y grocery. Agtitinulong dagiti trabahador. No anya ti awan, alaan ni bodega. Uwan, madam. Kat anya, mayat ka kading agtrabaho dito'y? Una, madam. Mayatak ngagtrabaho kata kayo. Nasaya at no kasta. Agtrabaho ka nga rod. Tapag saritaan ta inton malam ti may papan iti sweldo. Agyamanak, madam. Okay. Kumusta nga? Iti may saldaw mo iti nagtrabaho ang bakit? Ay, makabanog ang lakay. Ngaman niya ngay nga rod. Aganos na. Katwa na. Kakaisuna ang adan ka iti trabaho. Wan nga rod lakay. Ungayan, kasano nga iti sweldo yung matijay? Minimum lakay. Pagsayaatan na laeng, at dabayad ti overtime. Mayatin na ita. Iso nga anusa mo rin jay, bareng ijay kang agbayag. Kasano nga agbayag nga ibagbagam? Kat makapaasarmot dayjay nga ayra. Ne, iso tinang isarakan ka iti trabaho nga kaasarmaw. Una, takunamlan no asino ang malakas iti akin kukwa. Feeling na mo't. Anya, Makarengreng nga isulaang ti sumanao no madama ti trabaho. katanya nga ron nga. Iso tinabayagan ni jay. Di ka latabay-bayan. Anya lakit din. Aywan gayam, awan kami inton bigat. Ada atindaran mi akasar ti kaanakak. Kasta ka di madam. Katwa na. Kas iti sigod, sikat ti makaamo iti counter, Wan madam, awan parikot iti dayta. Kan kanayon mo akitaan dagiti stocks. Wan madam, siyak ti makam mo. O sige, agyaman na, Ira. Mapagtalkan kan mapangnamnamaan ka. Awan anyaman na, madam. Ay, awan at talaga dayjay nga ayra. Ha? Apay ayan ni Ira, bakit? Nagngato ti purwana. Anya? Taapay. Gapula ang tanako na ni madam nga iso ti makaamo iti counter inton bigat. Tawan da. Kunam mo ilan no ison akalaingan. Talaga a feeling na kat malakas iti akin kukwa. Ay, unay ka. Tila madlaw mo iti kumarim, bakit? Di ka latabay-bayan. Oho, anya baybayan? Ha? Ti kuna na siguro kat saan amaamuan ti akin kukwa iti grocery ti pudno nga ugali na. Payman tasyak man ti mangidanon to. Anya? Addan to aldaw na dayjay nga ayra ko naktumot. Feeling malakas. Ha? Anya laki din.
Apay ano ko nam dayta, Maridina? Pudno matmare. Kunamlan no isula ang ti malakas iti akin kuko iti pagtrab-trabakwan mi. What? Nagngato ti purwana ako nak. Ay na, si kagadiman ni Ira. Manumad na natawan ngagtrabaho iti dayja grocery. Isu siguro atal kan launay dakin kukwa. Talkan nga ibagbagamot. Saan dala nga amo ti ugali ni Ira iso akas jay. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Ne, kasla saan mumot ako mari dahi a babae? Kasla saan mumot nga amo ti ugali na? Anya? Iso ajak pa dyan, asaan nga agkup-kupit ijay counter no kas jay nga awan da madam. Ha? Ide pa ilang nga amok ti ugali na Ira. Iso asaan man a feeling malakas iti akin kukwa, no saan na akayat nga idanon ko ti katatao na? Ah, anya laki din. Nakunam itay nga day bagam, Ira. Anya day jay? Kwa, agpakadak ko madam. Ha? Awanak inton bigat. Adda nga minapatag nga asikaswan mi iti asawak. Sana balit inton bigat laang mat. Okay. Awad parikot iti dayta. Sikalaang mat ti awan inton bigat. Agyaman ak, madam. Alangarod. Agsagana kayon ta ag-close tayo matan. Ay naapo, madam. Siya kunti mangibagbaga iti pudno kada kayo. Anya? Pasimple lang ang dadya babae. Ngam nalibag mo ti panunot na. Ha? Anyat kayat mo asawan? Sipod pa'y, agtatakaw dadya babae. Anya? Amo dagiti kaaruba mi dayta, madam. Gaputa na bayagan dayta nga ugali na. Iso adyak pa dyan, asaan nga agkup-kupit dayjay no kasta nga italak yu kankwana ti kaha. Ha? Iso asaan kayo kung mga agtalak unay kankwana, madam. Narigatin ko naktumag. Ay, Ang mga nuko na inyo, ako mitkita kayo. Tagayam, kupitan na lang. Nagadungaminin, titinaktakawan dayja a babae. Iso nga ibagbagak laang tipudno, madam. Okay. Panyalagan nga iti kunan ni Ira iti daytang embagam. Punay kamutan di na. Anya ko ma, tinapatag akit na ibagak tipudno iti akin kukway ti grocery. Abay, adda pamanagnak mo ngagtatakaw ni Ira. Awan mo't kiti basta. Kaya po, kaslasan ka ngagpampanunot mo di na. Iso tinang isarkan ka iti trabaho. Ngamita, kasta tira aramidam itiliklikod na. Marurudak nga road. Kasla ngamin iso ti kalaingan iti trabaho may. Gapo nga taata iso ti taltal kan damadam no kas jeng awanda. Ha? Agbibisin launay. Makamukan mo niya ti may baganakin ka. Binagaan kan, ngam awan mo't dengdenggam. Anya? Di kan sape nagyaman kan kuana iti panang isirak na kan ka iti trabaho. Ngamita, isumutan ti perperjam. Anya lakit din. nasaya at nasapa ka ita, Ira. Aywan, madam. Adama ti kayat ko nga ibagakan ka? Anyaray ta, madam. Idi nga minawan ka. Ada na ibagakan yak ni Dina. Diyak kayat apat dyan. Iso kayat ka kasarita. Anyat kaya ti asawan. Nakuna na ngamin nga amuda ka kano ijayan yung agtatakaw. Ken maysa, nakuna na asaan na kano apat dyan, asaan ka nga agkupkupit. Tunggal italat ko kan katika ha. Anya? Imbaga na day ta, madam? Wan! Iso ti imbaga na idiawan ka. Diyak amo, no dengdenggan pa dagiti daduma at trabahador. Anya? Puo na yun, Adina.
Anya nga taaya ti basol ko kan kuana. Awan mo ti amok. Ha? Ala. Adala ta kada kayo madam amang obserbar iti trabaho mi. Awan ti rumbang apanak nakak, gapot awan mo ti amok adakas nga aramid ko ayan mi. Sipod pay. Nya lakit din. Ay makapangariat at talaga day di babae tatang. Kaslasan ka na iruam iti ugali ni Dina. No dapal na iti may sa tao, dadaulin na. Aramidin na abay, tapno madadaul tinagan ti tao. Ay, iso lang nga rodan din sa ko iti trabaho. Nga maaramid na gayam amang dadaal kanya. Ay, yan niya laki din. Agasam man, taimbaga na kanong agtatakawak. Sipod pa'y awan record ko dito barangay apa nagtaka, unuan niya la dita. Malah, kasaritam tao, no sumrag iti trabaho yaw. Tako na ba, asaan na simrag kita? Ay natatang, saan kun nga urayan asumrek pa'y? Inak man kiti iji balayda, kayat ko akasarita. Amo mare, awanan ka itibay na niya. Ha? Taapay anak ko namday tamare. Saan ka man nga agpamarang nga awan amom? Tani, agburburok ti darakkan ka. Anya? Apay, anya launay ti basol ko kan ka. Danapan may bagbaga kini madam agtatakawak. Kuwa mare. Awanan kamot itibay na niya. Kuwa mare. Mare tarupam. Si ka lang arudan ti inserak ko iti trabaho? Ngam ita, syakmatan ti tadaulaw iti nabayag at trabaho, salbag ka. Mare. Kuwa. Ay, nasayatan takan lakay. Anda ko, ngam saan ka akanunungan. Oh, ala Ira, ikam iti pagnakman na, barang agnakam. Uray asawak, sa anak apabor iti aramid na. Anya? Kita ang manday ta? Asawang pa'y ngam saan na ka nga'y sakit. Gaputa saan at talagaan na saya at iugalim. Mare. Mapan mo kitin ibagbagang agtatakawak? Anya lakit din. Uray saan ka na sumrak no bigat, ta ang mga nuburakak tirupam, jay sangwanan ni madam. Nagko na ngamin ka, amaban mo dadailan ni Ira. Mare. Ura sino, agad makaungat itigas nga aramid mo. Ha? Sika lang arudan ti tinulungan da, tapno maadaan kay ti trabaho. Ngam kasta pa lang tinaramid mo, anya nga ita, ano nga ngayon, ha? Nakaraman ka iti tungpa. Saanan ang maulit, Mare? Saanan at talaga? Ay, rumbang laang. Kita ang manday ta, kat uray nilagay mo, kat saan nakangay sakit. Gabutaan muna, asaan na nasaya ti aramid mo. Ano ka ba naman? Anya ka lagi din na. Nagsweldo ka kaday ni Jaydan March, anak ka. Ha? Ay, tatang, naala ko na tiswildok, edi pala ang rabi eh. Ay, kwa, ada ko makayat ko agatangay. Pakasidsidak unay, anak ka. Anya day tatatang? Idi pa'y ngamin na minsan na makasidsidak iti karni ti baboy. Anya? Wain, iso pa nga asim man, day kanak iti igatang ko iti karni ti baboy, anak ka. Iso ko mati pangaldawan ta. Day talagayam tatang, kunak lakit dinoan yan. Ala, mabiit laang tatang, ala ak tiwalit ko, iti salad ko. Ay, agyaman ak Maria, anak ko ah. Ikanak man iti kagudwa kilo akar ni ti baboy, Maray. Ay, katwan apay ngay akagudwat kilo laang. 2 kami laeng kini Maria nga agsida. No may 1 kilo nga main, amangan no saan may maibaws, kat sayang tulaang. Sa bagay mo't kit di Mantoy ti bayad ka, Maray. Nay, nagdakkel mo't tanday ta kwartam paray. Bigbigat ngam sa nga ribo ti kwartam. Kwarta ti anak ko day ta, Maray.
Makasidsida ngamin iti karnay. Iso adi mawat akong kingkwana iti gatang kaw. Amok nga may nakasuswildo na ijay ang lalaki din. Kasta ka day. Ay na, nagswerte ka talaga. Taadda anak mo a dramatista. Ha? Iso abilibak iti kinatalintado ti anak mo paray. Malaksid a writer, dramatista pay. Manmanaw tinapagasatan an naikan iti kasta atalen. Ay, apo, anya laki din. Kaslasaan ang mabambandog nga agsasaw. Sao dala asaw. Ne, sino man ang di bagbagam ayapan niyang? Asino pa'y kuma? No saan aday jay dramatista kuno iti Danmarts? Ha? Ni Maria ti kayat mo sawan? Ket isulaang matiagin lalaing a dramatista ken writer kuno iti Danmarts a drama. Agin lalaing ti awanan bain. Ha? Dayjay, anya lagi din? Ay, anya? Makitkitak nga mindag iti ipopost na a videos iti drama da iti Facebook. Agsasaw da nga agmalmalam. No maminsan sapay katrabi iti panag-record da. Isu nagpatpatnag da. Anya ko matiparikot mo ngay iti dayta? Na, nagalas nga ro dakit kitaan. Ken maysa, kas iti nakunak. Kas lasaan da mga agsasao. Sao da asao. Ay, una yan. Ne, Kaslawan sa bali ang mabalinda at trabahuan. anya? Nagpig sa titudo, ngumpaawid ka pailaan, panyang. Ah? Ayun na. Naggapuak ejayan damari Wilma. Nagmalmalum kayo manen ang nag-iistoryaan niya. Ay katwan anya pa'y ngay nana. Awam mati maarami di jabalay may. Iso na panak manan nakikaruba Ay, una yan. Naimbag kayo pa, ita saan kayo ang mabambanog ng agsasaw. Anya? Katwan mo, agasam man, mapan ka itibig bigat. Rabi no agawid ka. Anya laki din. Ay kasta talaga. Anana? Mala. Agawid ako. Tama nga no agurura yan ti asawa. Puong na yan. Nagawid ka pailaan panyang. Di ka paila inalamin na kaus mo, ta ijay kan anagyan. Anya? Una yan. Nabambanuga ka naggapoy ijay talon. Ngam sumang patak. Siyak pailaan tagluto iti makan. Ay, kwa. Ngam sika. Hadda ka lang ijay balay da Wilma makichisismis agmalmalam. Ay nangala ka kuman iti pagsukatam. Tapno agmalmalam. Agpatpat nagkayo nga agchischismis. Anya kalaki din lando. Kasangsangpet ko pa'y langam, kastakit din, tipaspasungad mo. Na, kahit, anya nga ro ti kayat mo? Agpalakpakak nga awan pa'y naluto amakan, mabisinda taon. Ala, Huston! Nagkadua sa agluto ako. Ay, sanan? Saan ka nga agluto? Sana bali tanabsog kan samutan iti ado nga istoryayo. Salpagkit di. Uray saan kan nga agluto, uray awanan ti mangbangan. Pag iso nga ro dalim mama sa kajayan da anti-will medical man, sika ti pagchichismisan da. Anya? Saan ka kano ang mabambandong nagsasao, nagdram-drama kayo? Ha? Apay ko mga ibagada ti kasta. Dahil man na panyang, tinakaibagay ti dayta. Oo na yan. Anya nga taaya ti issue iti panagdram-dramak. Saan kumat nga anuan da japan niyang? Kan maysa, natural asuman na o kami no agdrama kami. Alangan nga rod, asin nenyas ti panagdrama mi akasla umal. Anya lakit din. Amumutin Maria, kaslasan ka anaruwa, may ugali da dya babae. Sa bagay mo't kit di ah.
tila is-isyoin na da dya babae. Ang pangasim ha, tasan ka kung mga agpapa-apekto, itan niya man ng ibagbagana. Amom na dya kat naglaing amang dadaal. Yo, my friend. Iti kastoy a kinabatit ko. Saan ka basta-basta ngagpapa-apekto iti chismisan niya. Maumadan tulat na ka di. Noan niya launa iti issue na iti panagdram-drama kaya. Salbag. Anya nga tayo hati parikot na dahi apanyang kanyak tatang. Apay ni panya nga nakaw. Siyak madgayam ti kanayon na amapan ichis-chismis di andan ti Wilma. Anya? Wan tatang, apag iso alimabas ni bakla di andan ti Wilma, nagan ko kano tinangag na apag chichismisan da. Ni panyang kano ti adto ti sa una kat. Ay, una yun na panya. Taol ti mo pa nagdrama mo iswan na. Wan nga ron, saan na kano ang mabampan nung agsasaon nagdram-drama kami? Ay, una yan. Anya? Ano sak ati sumanaon agdram-drama kami, tamabaybayadan mo ti panagsasaomi. Iso ti paggapgapon ti sweldok, iso ti pagtataudan ti maisasaang. Malabay am kalilatan anak ka. Saan mo ngay kaskaso da di apanyang? No, ti ko nana, kat sa anak ang mabamban nung agsasaw iti drama. Ayos laang, tamabaybayadan. Ngam ni panyang ngay kuma, saan ang mabamban nung ang mapanagchis-chismis di takaroba? Awan pa sweldo na. Ay, wine. Husto ka iti dahi nga imbaga manak ka. Ti panagsasaom iti drama kat addabayad na. Ngam ni panyang kat awan. Mabalin pa'y apakaikulungan na. Nasaya at ay may ka dito'y isturko, si Kapanyang. Taapay nana. Ay apo ka nga main, dahi ta kinalaing mong agchismays. Anyat kaya tiyo asawan? Apay, anya nga min ayati na pamuimbagbaga ijay ayan ni Wilma, may papankin ni Badet. Imbagam kanaw asaan ati asawa na ti ama ti sikuna. Katpudnumat nana. Apay, adda ebidensya am takas na ti bagbagam. Ay na, di manon kinibadit day ta nga imbagam. Nakuna na kanyak itay nga idarum nakakanaw. Anya? Napanen ay ijay barangay hall. Mapan ka no agpatulong no anya ti umno nga aramiden na ka. Tapno agsango kayo ijay barangay. Panaknakam day ta anapan mo ing chis-chismays. Ibagabagam iti tattao asaan amabambanog ni Maria nga agsasao ijay drama. Ngam at least tamabaybayadan ti panagsasaw na. Ngam si kangay kuma, saan ka amabambanog nga agchis-chismays? Makaswan ka pa'y, anya laki din. Anya? Aday ta, nakaswan kalagad nga rod panyang. Lakay. Sangwam tiin kaso daken ka asik si ka awan bibiyang ko. Sigang mo tinagar-arami diti day ta? Ay, lakay. Pangasim kumamat Tulungan na. Aha! Si kalaang tiagar-arami diti day ta. Anya ka po kumaatulungan ka ngay, sangwam Irwar mo ti ebidensyam asaan ati asawa ni Badet ti ama ti sikog na. Napan mo pa yung chismis ni Maria ijay ayanda Wilma. Napan mo ka no yung bagbaga asaan ama uma asumanao ijay drama. At least ijay drama at dabayad na. Iso ti paggapgapuan ti pagbiagda nga agama. Siga ngay kuma. Lakay. Ay, saan ka amabambanog amapan magkichismis? Nakaswan ka pa'y gunggunam kidi salbag ka. Oy, nasayat mo ta nagranata si kachismosa. Ne, apay akas ta ti panagsasaom kanyak si kabakla. Hoy, sana kabaklaan niya, babaeng babae ako. Kita man, mas napimpintasak pa yung adayong amsika niya. Anya? Kaya't ko laeng, ngay pagkaamukin kaanapan mo't ni Lucia, di barangay Holitay.
Ha? Napan mo't nagdarom, kontrakan ka. Agasa man day ta. Agrurutap ti kasom, gapulang iti kinajismosam. Pudno ka day nga ibagbagam? Nye, abay ibagak ayan, sana pudno. Noon ibadet ka napan mo warwaras, asan ati asawa na ti amate si Kugna, ni Lucia mat, napan mo mat inwarwaras, anila kay na tinagtakaw, iti mapukpukaw at traktor, iti talon na iseng, anya lakit din. Anya? Oh, atay ta, ibagbagam iti tao, asaan ang mabambanog ni Maria ng agdamdrama, agmalmalam asumana, ang better da jay, tadabayan ti parang sasauna, gaputa dramatista. Ang sika, ti kinachismosam, makaswan ka, agmulta ka pa'y, kan mabalin ka pa'y amakulong, salbag ka. Gunggunam! Gunggunam talaga! Gunggunam tumanan inton madamdama! Lakay. Aday ta agrurutap ti kasong ita. Makaammo kamutan iti biyag mo. Landaw, saan kumamot akas ta ti panagsasaum Asawa na, ngam kas takit din ti ibagbagam. Unay kan. Abay, kano saan kamot nga imbaon tapno aramidem day ta? Lakay. Katakatawaam ken uyawam ni Maria akaslasaan ang mabambannog asumanao ije drama. Ngem ni Maria ket agsusweldo. Sika ngay kuma. Agbain ka kumamot iti kasta nga aramid mo Ay naapo, makas kasuan kagapulang iti kinachismosam. Lakay. Denggam na ito maikadwa na ita akasom. Diyak amo no adapay maikatlo. Uno maikapat salbag ka. Dahito ti panunutam Imbaglaki din ta unjust vexation laang ti inkaso dakang ka. Dahita akaso, sakop laang ti barangay. Kasano ngay no cyber libel ti inkaso dakang ka. Piskalya ti bagsak mo, salbag ka! Apay, puno ka di tinadamag ka, Maray. Anya tinadamag mo Damag ko kinaswan ka nun ni Badet ni Panyang. Ken oray ka nun ni Lucia. Ken indarom na kanumay. Ay, pudno day ta paray. Kinaswanda ni Panyang gapu iti kinachismusa na. Oo, na yan. Anya laki, dime. Husto laeng, tapno pagnakman naman. Ay, kasta na ya pananguy-uyaw na iti anak ka. San ka no mabamban no gaso manao ijay drama? Nga oray na lamapan ipagbagay ti kaaruba. Anya nga ita. Day nga road, mapan na ibagbaga akastoy kasjay ni Maria. Ngam na imbag pa'y ati anak mo, tagsusweldo iti panagsasauna. Ni Panyang ngay kuma. Ay, anya laki din. Maikadwan ni Lucia nagdarom kontra kenkwana. Diyak mo agdarum ni Betty nga asawa ni Cardaw. Ha? Taapay? Anya man ang tibasol na kadakwada? No ni Badet, kat napan na inis istorya asaan ka no aputot nila kay na tisikog na. Ha? Kano ni Lucia, kat imbaga na anilakay na kanaw tinagtakaw iti mapukpukaw at traktor da isay. Ni Betty kunana kano nga isaw tinang poison iti taraken damiling apato ije bangkagda. Ay, nayay na Panyang. No pangalalaan na iti kakasta kay bagbagana. Ay, agsaki nga minday jay no saan ang makachismes iti saan apod now. Kat anyagay ti update kadagiti nagsasanga akaso Panyang. Jack nga rod amo na niya ti aramidak nana. Anya? Maburibura na ka talaga. Day ti maganab mo iti kinachismosam. Excuse me, gumatak man iti si Daan, nana.
Kan bayadak mo't lang ti utang ni tatang ko, no adda ti utang na Ay, awan utang na, balasang kaw. Anyat gatangam asidaan. Pork nana, isuman ti pangaldawan mi kini tatang ko. Sige, mabit laang. Oh, Kat, kumusta nga ti kaso? Manang panyang? Ay, unahin ngamin, dayta nga aramid mo. Uray siyak ngamin asan amakibibi ang itibiyag mo, kat mapanak is-istorya ni ti karoba. Ultimo pa nagdram-drama kat ikam iti insyo, anya lakit din. Maria, Ibagbaga sa anak ang mabamban nung agsasaw iti agmalmalam ka nagpatpatnag. Ngam at least day jay ta dati bayad na. Agsweldo akmot iti husto iti Danmarts. anya? Saan akaskan ka? Agmalmalam agpatpatnag kang agsasao. Ngam awan mo't sweldom. Makaswan ka pa'y, makulong ka pa'y, salbag. Ayawan mon panyang. Agkakanatan dagiti kaso kontraken ka. Ay, Nangeg mo ka day ti imbaga ni Maria ken ka. Ay agbain ka kumamo nga minen. nana, Kitaem ni Maria amapan mo imarmarites. Asaan amabambanog tingiwat ng agdram-drama. Agsusweldo lakta ngaging gaita. Ngam si kangay. Awan lang arudan sweldom iti panagchis-chismis mo, saan amabambanog day tangiwat mo, agmulta ka pa'y. day tangarod ti parikot ko ita nana. Sapay inton bigatan ti panagsasarita mi kadabadit ija barangay hall. Kalpasan ti panagsasarita yaw, ingka manun ijay ayan dawil ma. Itapay laeng, mang panunot kan iti sumarunumanen amapan mo istoryaan. Anya? Wen, tapno agtuloy-tuloy ti kasom, ken agrurutap. Anya laki dain. Quay xuống bình thường đó mà, có gì đâu. Lên của ai? Có view đâu. Có view đâu, có người ta quay. Có view sao có tiền. Bước là bước cuối cùng kiếm tiền rồi. Rồi. Mỗi lần đưa vô phòng này. Có nói rồi. Mời giải thích giờ. Ví dụ nha, bây giờ Không có ví dụ. Kiếm tiền mấy kênh nè. Nói luôn mà kiếm tiền mấy kênh. Được, không có. Không có được. Giờ. Nhưng Quỳnh là Quỳnh nói thật. Hai ba kênh là nói hai ba kênh. Ví dụ mà mình kiếm tiền mình nói cái gì đâu. Ý là không có thiệt. Báo cáo thì rõ ràng Trần Tuấn Tú gian dối trong làm công việc. Báo cáo Giang về Ý là không có gì thiệt. để bú tiền một mình. Hay là quay cho chung. Hay là quay cho chung. Có em có video quay. Cái này là Tập quay trung là để Giang em là nữa. làm video thôi chứ bữa giờ video AI không mà. Cái này video cũ sao đi sao lại hoài à. Quay video bình thường mà có gì đâu. Thôi bình thường không tin nổi. Ôi, có gì Thiếu đâu gì mà. cái vlog đi quay đúng không? Quay tú. Má chật tối mùi quay gì cha. Tôi Đúng rồi đó. Không Em có. kêu quay làm gì tối gì đó. tối Tối nó tối chừng gặp nó về Quay Ủa, khoan, tại sao đi chụp mà lại ngủ? Đúng rồi, là đi chụp mà lại ngủ. rồi. Chia ra hàng ngủ hàng chật chứ. Để cái bên Quay cái gì? Quay thì nó làm mấy quay cái đó. Quay nó ngủ đó, quay không Ủa, ngủ. khoan, bình thường đi chụp rồi mình làm cái gì vậy? Mình làm cái gì vậy? Thì chật ngồi gác cổng với lại khi nào đi tùng em. Thì đó, quay cái lúc mà đi tùng chạy đi. Random khi nào biết được mình đi tùng. Thì lúc nào đi Thì tùng cầm cái nhớ máy quay ra. theo. Rồi hàng nói chuyện đi em. Bây giờ em á. Trung Ý nói, Trung Ý. 3.000 USD này. Tháng kiếm mấy ca. rồi Kỷ lục bên túi là bao nhiêu ca? Đúng rồi, kỷ lục là bao nhiêu ca? Hơn 10 ca. Chị nhớ không? Đợt cái mình vô á, anh Anh nói túi là nhiều nhất. Đúng rồi. Anh Đạt. Một ngày kênh thấp nhất là 150 hay sao? Khủng sao? Anh Đạt. Có những cái nhân xuất sắc không? Anh Đạt. Lúc đó Hoàng Anh nói với em là nhân viên mới sao lại đẹp được. Đúng rồi. Rồi. Mấy bạn mới vô, anh hỏi là mấy bạn mới vô thì ngày cũng được $100 rồi đấy, kiểu vậy. đó là khiêu khích mọi người thôi. Đúng. Ông nói đến cái động lực cho mọi người cùng làm. Đúng. Mất rồi chứ. Ai cũng nói vậy đó. Chứ thật ra Nghe 250 lần. 250 lần.
không có được luôn á. Cái lời thì tả thì không ai nghe được đúng không? Không, bữa mấy hàng được khen là view kênh nào cũng lên. Được. Điều giỏi, điều giỏi chứ. Bây giờ chuyên gia cấp lý tưởng. Anh em có lý tưởng gì là đừng nói với hàng. Kỹ năng là số 1 ở đây rồi. Bữa xếp khen mà. Kỹ năng chuyên gia cấp lý tưởng. Cố cái gì? Thông ta 9 điểm. Cỡ nào không lên? Thumbnail xuất sắc. Anh Hoàng Anh nói là thumbnail xuất sắc. Rồi làm mà bán kịch bản. Đó, ai được vậy? Như vậy món đánh giá đánh 10 điểm luôn giờ. Trời, cái gì đó. Tự tin lên không? Đó, tới cái đợt xét tăng lương rồi là hàng tự xét mình 10 điểm. Đấy. Ok chưa? Còn gì nữa nè? Chưa thì mời em nói, anh phát biểu. Anh muốn nói điều gì? Hàng đang có kênh nào đi thăm mấy ca? Nói gì? Mỗi Làm gì có kênh nào mà mấy cái? Mấy Anh hỏi gì hả? Mấy kênh nào có ít đấy hả? Anh nói là không có kênh nào mấy ca hết. Cao hơn thì có. Anh hỏi là có Mấy chục ca. Anh hỏi có kênh nào dưới 30k không? Phải cỡ 50 nữa lên chứ. Có kênh nào trên 30k hay không chứ? Phải không? Thì không? Thì không. Nói xạo là bài kênh nha. Em chiều em ngó nhẹ cái clip nó, một clip của nó khoảng tầm hai mấy k view một clip mới đạt trong vòng 2 ngày. Chị Lan lớn mà anh đạt không? Lớn Lớn nhất mà. Tiếp theo là nào? Lớn hơn có tuổi à? 8 mấy. Như lớn hơn có tuổi hay sao á? Hay là 2 tuổi? Không, lớn hơn nhiều. Anh Đạt nó lớn hơn 1-2 tuổi. Anh Đạt 82, 80 Đạt 85 phải là 85. Đó là làm gì? Chịu rồi, nó dành ra gà kia nó vô. Được đây. Cái là của rồi. Thôi giờ kể của mình đi. Anh Thảo cái gì muốn hỏi đó. Hồi nãy anh Thảo nói ra là muốn hỏi về cái tình của em á. Cái chức là gì? Cái chức hiện tại là gì? Meta mới nhất là gì? Được. Mà Đúng là cách Làm gì làm giống mọi người mà. sao được? Sao giống được? Mày biết tao làm gì không? Mày biết tao làm gì không? Sao vậy mới giống mà không biết sao mà chơi không đâu làm gì đâu. Mấy tao nhìn chung là sáng vô 5 phút bốn thôi. cái, xong trưa lướt Nói cái đó bây giờ 5 phút. xong chiều lướt Chỉ là có view đâu, mọi người lấy thì để sụt đó ai lấy thì lấy thôi, gì đâu. Được không? Thì cái này bình thường mà. Xe không? Ôi, có gì đâu không? Anh có kiếm tiền nếu là mình có. có gì đâu. Cái này làm sao người lấy chung một cái sổ này cũng hơi căng. Không chia. Ai lấy rồi cất ra thôi. Ấy là mặt ai tự cắt anh? Cũng được. Đại cái có bao nhiêu tiền? Đâu cần lấy chung luôn, chắc có Ôi, nó bỏ con về kìa. Không, nó mới dọn thôi, nó dọn Bây sớm. giờ rồi, bây giờ rồi. mới có 4 giờ 50 vậy. Bỏ cái gì cũng biết Đừng có bộ. Ăn ra hút luôn. Hàng mà đảm bảo 2-3 người ha, hàng cắt mặt túi ra. Để chung rồi. Đừng có anh cấp kết với 6 người được mà. Không có. Anh nghĩ của người gì? Để đúng rồi. Để hai người Cho đó bắt có mấy cái sticker dán lại. Che mặt đúng rồi. Em không có bật đâu. Em để mặt em lên. Tại em để mặt anh để mặt anh lên không bật được nên anh có thử để mặt mọi người nè. Mọi người nó đông hơn chứ. Ủa, tại sao tôi biết cái mặt không được là do mặt? Đúng rồi. Thì tại bật rồi. Ý là nó nói chê là mặt xấu là mặt gì mà không Cái bật này được. lỗi gì? Bật lỗi gì? Không bật được là không bật được. Là lỗi gì? Chứ không được phải lỗi gì nữa. Lỗi Đâu có nhớ. lỗi cho bức trả về là gương mặt này quá không quen. Từ hồi trước Tết đến giờ sao anh nhớ nữa. Là bạn này kiếm vé nhiều tiền từ YouTube rồi. Chuyến nó đồng đéo mà nhiều tiền. Chưa được 100 triệu kêu nhiều tiền. Chứ đâu có 190 Ôi. triệu. Chính tài chính. Ai là chưa được 100 triệu một tháng hả? Là chưa cán mốc chưa cán mốc 100 triệu thôi chứ tầm 9 Đó một tháng anh Đạt kiếm KPI đâu khoảng gần 50 á. Anh đẹp không được cầm. Đó là sách đó. Là 50 sách là ít anh ơi. Ừ. 50 là số ít đó. Đúng rồi đó. Đúng, tại ghét qua này. Ủa 50 là mấy trăm hả? Mấy chục ca. Còn trả chia là công ty nữa mà. Là thật lãnh của ảnh á. Đấy là thật lãnh đó nha. À 50 của ảnh đó hả? Thật lãnh đó nha. Chứ không Ghê phải trời là- ơi. Mọi người học hỏi anh Đạt nhiều không? Ổ túi á. Số có gì học hỏi. Anh thấy kêu Hỏi anh đâu. vô mới hỏi được chứ. Anh Này đẹp không chịu anh đi đâu. đẹp sao quá mà bây giờ hết Anh Đạt còn dính nguyên rồi kìa. Chưa ra. Giờ có làm gì đâu học hỏi. Sáng á, đáng lẽ là cái kia của anh Đạt đó là anh Đạt chụp hình đúng rồi.
cái anh Bảo mới đổi. Bảo nó đổi qua xong cái hồi ủa anh nó ủa sao hai kia giống nhau mà đổi xong nhạc luôn nha. Xong cái giờ kia của Đạt báo là đang sử dụng cho mấy cái. Không, mấy em cũng bị á. Ủa không, anh Bảo dùng của Đạt liền. Ôi cái kia của anh Bảo là sao không đưa qua trên Đạt đi? Thì cô anh Đạt chụp hình sẵn hết rồi cái đem qua cái ghi tên Bảo lên. Gạt ti luôn. Không nè, Đạt vẫn chưa hiểu tại sao ủa sao cái kia của anh mà ba con Bảo. Có mấy anh em. Tắt anh ơi. Nó không nói mấy chuyện không tin bí mật. Tại không, tôi biết mà Ghê vậy